Ja sam Aleksandar iz Korga i predstavit ću vam najmlađeg brata iz Korgove Chaos Pad serije, Korg Chaos Pad 3. Kada se prvi put pojavio originalni Chaos Pad, ubrzo je postao neizostavan element u rigovima mnogih DJ-eva i producenata. Vremenom je usavršavan i unapređivan kroz KP2, da bi danas ispred vas bio KP3. Sličnost je očigledna i sa Chaos Pad Enhancerom, koji predstavlja sličnu alatku kao KP3, samo namenjena za video VJ-ing. KP3 je trenutno najinteresantniji dinamički efekt sampler na tržištu. Ono što odmah upada u oči je predivan veliki XY pad koji ima pozadinsko LED osvetljenje sa 64 diode i koji služi za tracking vaših pokreta, dok u trenucima kada ne radite ništa na njemu, emituje razne vizualizacije. Jako korisna stvar LED Matrixa je i prikazivanje imena preseta. Ukoliko od silnih efekata ne možete da zapamtite koji je koji, na primjer uživo na setu ne znate šta je to FLT3. LED ekran će ispisati ime preseta i olakšati vam kreativni tok. Konekcije na njemu su standardne. RCA ulazi i izlazi, struni konektor, kao i prekidač Direct Send. Ako KP3 koristite u DJ setu gde vam je on vezan kao efekt procesor na AUX sendu, izaberite Send poziciju prekidača. Ukoliko ga koristite preko celog signala kao master efekat, izaberite Direct. Tu je i USB za povezivanje sa računarom, kao i MIDI in-out za slanje i primanje MIDI poruka. Sa donje strane su konekcije za slušalice, mikrofon, pitanje TRS jack konektor na XLR, kao i njihove trim kontrole. Sa leve strane su input i FX depth knobovi. Sa ovim drugim možete dozirati količinu efekta, to jest wet dry mix. Ispod njih je FX release i level fader. Sve ove kontrole ste viđali i na mini KP-u, samo što je ovde stepen kontrole mnogo bolji, jer sve možete brže da menjate, jer imate posebne kontrole za to. Sa leve strane na dnu je FX hold taster koji služi da zapamti zadnju poziciju prsta kada napusti pad. Ispod pada se nalaze 4 sample tastera. Jasan color kod govori u statusu lupave sampla. Zelena boja je za loop samplove, crvena za one shot samplove, a naranđasta za mute sample. Sa gornje strane su 8 memorijskih tastera na koje možete da smestiti 8 vaših omiljenih preseta za brz pristup efektima. Sa desne strane nalazimo knop za biranje programa i unos BPM-a. Neki od efekata na KP3 su u sinku sa tempom koji odredite, a to ćete znati tako što vidite da blinka BPM indikator. Tempo u KP3 možete uneti preko tab tastera, ručno preko BPM knoba ili ćete koristiti novu funkciju Auto BPM koja će sama prepoznati tempo dolazećeg signala. Naravno, KP3 je moguće staviti i u slave mod i dozvoliti na dolazećem MIDI kloku da vozi sve tempo i informacije u njemu. Odličan dodatak kontrolama i pad motion taster koji može da snimi i ponavlja pokrete vašeg prsta po padu. A može i da ga ponovi na opačke, samo stisnite motion taster zajedno sa shiftom. Tu je mute taster sa kojim možete da pravite varijacije na ritam ili statere. I da, tu je sampling taster. Stisnite njega i jedan od sample padova i usnimite vaš sample. Takođe, možete da resamplujete KP3 sam u sebe. Držite shift i sampling zajedno i krenite u lejerovanje. 4 banke su sad zaista praktične. Jednom snimljeni, samplovi mogu da se miksuju na XY padu i da im se fino podiče start point, to je početak triggera. Chaos Pad 3 je moguće koristiti i kao kontroler za vaš DAW studio. LED diode na padu simuliraju fadere u host aplikaciji, dok sample bank tastere možete programirati da rade kao transport kontrole. KP3 je prebogat efektima. Mnogi od njih ste već čuli, a noviteti su multimode filteri, sintovi i vokoderi sa Korgovog čuvenog radija sa sintom. Samplove možete da odčitavate preko SD kartice, a možete i preko USB-a jer dobijate KP3 editor software na kome možete da kontrolišete svaki parametar KP3-a i da pripremite mašinu za vaš live set. Jako jednostavan i brz software. Sigurno će vam značiti ako koristite računar. Poslušajmo neki od efekata na Chaos Padu 3.
masivan kvalitet izrade, super stabilan operativni sistem, mnoštvo konekcija, ogromna količina efekata, brz sampler, pad visoke rezolucije. Ne preterujemo, KP3 je zaista odlična stvar i nalazi se u arsenalu mnogih vodećih imena na DJ i beatbox sceni. Pogledajte još materijala na internetu i naravno probajte KP3 uživo i uverite se i sami u sve ovo. Ako ste tip kome su automatizovani filteri i ostali efekti deo vašeg izraženog stila, ne oklevajte. Javite se najbližem Korg dileru i probajte KP3. Već je postao alatka za pravljanje hitova, a sada čeka i na vas. Pozdrav od Aleksandra iz Korga.